Alors aujourd'hui, on doit fermer les magasins Peul en Guinée. On doit arrêter les camions Peul en Guinée. L'État doit refuser aujourd'hui de donner des papiers administratifs au Peul. Ils vont commencer à dire que oui, on est en train de refuser de donner des documents à la communauté Peul. On est en train de refuser de donner des passeports à la communauté Peul. Alors l'État va avoir raison sur la communauté Peul. Je crois que l'État aussi doit prendre aujourd'hui des dispositifs contre la communauté Peul. Et ça va pousser la communauté Peul à réagir. À réagir. Ils vont prendre des dispositifs. Ils doivent prendre... Toujours mi fefindota ko haala e hoore goɗɗo. Mi miijota ko tum mi haala. Koko yewtuɗa mi jentiti duuɓi mi wattani ila e mum mi calcule yewtere ma nde mi ndaari mi ndarata mbaadi ma ndi mi ndarata concongol ɓorniɗangol ko yewtere ma nde mi analysata koko waɗi duuɓi ɗi o yalti kadi parce que nane no woodi fulɓe kadi no yurmi harunki yimɓe ɓe ala barki ɓe dari ɓeyna ɗo ko fi Mauritanie woni haalde na fi Lagide fi Mauritanie woni haalde ka ko fi Guinée no woodi yimɓe toujours no waywa nane la waɗɗo yewtere min ni flex kedi mi ronki inde Félix woɓɓe no ari no innami o mi fuɗɗito vidéo mi haala inde o nden no duwa haalirede no ça veut dire ko be mi haalano ya wi'irte no na kamɓe ko mimɓe woni e darde ko mi haalta ko ayi woɓɓe no ƴetti ɗo kay bik jooɗi ɓanni kafe mum hino jentito yewtere sa a yewti no ɓe faaliraka nande ma a waɗi erreur toon ko foti fanɗude ko billahi ɓe darata sans on ɓe darata fi ɓe faami ko yewtuɗa ko a fuɗɗito no yurmi ɓe mari yimɓe huɗaɓe ngol leñol men duwaɓe sortede taw par ce que fanni ma ɓen no jindude nder ton ɓoy ko ɓay kanno piiji men ɗi si a wontude piiji on hii hina Mauritanie hina Sénégal hina nokko woni haalde fi mum ko fi Lagine o précise kadi moƴƴa komirratoma bambe to ka ɗum honno kan ka actual komirratoma o précise moƴƴa taƴoɓe vidéo ji ɓen ɗo taƴi wengi mi anda kanko so ittino so ittali hunde haalata soi-disant justice Guinée no fanki bo de mo dari ɗo mo sasarno e leñol fof na ɗum ko hon woni probléme o haalino ɗiɗi o haali ɗo fof fulɓe Fuuta yimɓe ɓe gomdundu ko mum fanki o no duwa ƴettanede feere o wallahi billahi o no duwa heɓɓinanede par ce que o heewi yawre joni o sokama ɗo o yaltina ko sokko woni jokkude ko jokkugol ɗo fulɓe bimbi ala kikiɗe ala pullo ñawlaki o pullo bonnana o sa tefi kadi ha moƴƴa tawa e o ɓo e jokkodirta ɓe ma o jombi ɓen ko jiɗiraw e pullo Fuuta huɗa koy par ce que minata debbo ko huɗaɓe ƴettata ɓiɗɗo mum hokka sifa ɓe yimɓe on yi na ɗum ko woni probléme o jokkino pullo gila tan Alpha Condé o ƴettaynotoje ƴetta yimɓe naata Fuuta kamen o ukkidira yimɓe joɗutuɓe minen jon immike on dartike min walta toon onon ɓeɗo ɓe ɓuura on teddude ni ukkidira yimɓe jonna yimɓe 100 000 50 000 sodna ɓe maaro hoy ukkidira yimɓe joɗutuɓe wonduɓe duuɓi no hoddi ɓe alda probléme hiɓe naɓiti ko neɗɗo mo andanɗa hoorema o yiɗa ɓutto ko neɗɗo fitinayanke neɗɗo bone o duwaka wurude o duwaka yarde ndiyam jinda e hoore Lagine par ce que ko neɗɗo bonɗo ni billahi na ɗum haalu fii ko ma kon o gaynali